Znači sa svom opremom oko 100.000 kuna, 15.000 eura, neću vas lagati. Dobitnik giveaway je Ivan Dima, čestitati bratima, lijepio su si Battle Pass. Evo dodao sam te, za 2 dana ti giftam Battle Pass. Lama. Just kod Marko Nix u Fortnite item shopu Hashtag je. i obići ćeš cijelu Europu. Andrej, Kubik, baci kubik. sub, ne budi noob, plešemo u disco klub mnogo, Alo. sam lud lamao. Halo, lemao sam, dalce moji, dobrodošli u još jedan video. U ovom videu radim setup tour koji ste čekali preko godinu dana, znam, tako da vi ćete šta se od opreme imam za streamanje, gejmanje, od konfiguracije. Znači ono, moj radni stol, kako bi se reklo. Što se tiče svega, lajkajte ovaj video, subscribe-ajte se da postanete dio snalica znači Fortnite igrača. I to je to praktički, nisam dugo snimao vlogove, bolit će me ruka od ovoga, ali prije nego što počnemo, znate šta je ovo? Ovo je najjača stvar, gledajte ovo. A? Ovo sam uzeo za sobu. Olo! Znači sad Smarkonix i Vinka vam ovo nabavi. Brutalna stvar. Tako da evo tipa kad ugasim svjetlo, sekunda. Kad ugasim svjetlo, ono, čisti mood light. Sad se ne vidim jer, ne znam zbog kamere, ali ovo je mood light definitivno, znate koja stvarčina. Fakat je sick stvar. Tako da ono, to sam uzeo od Kineza, bravo od Kineza, neću plaćati 500 eura, kad mogu nali babi naručit, imam firmu. Tako da evo idemo ugasiti ovo, to je jedna stvar mog setupa. Što se tiče svega, pitate se zašto nemam tu televizor, bravo, niko se ne pita, uglavnom samo da prebacim kameru. Uglavnom tu inače televizor, ali kupio sam novi televizor, Samsungovi, sutra ću ga tu staviti, tako da ono, imam sve. Opa, niste ništa vidjeli, uglavnom unboxam danas miš na streamu, tako da banite na stream. Tu je neka oprema koju moram poslati za giveaway koji su osvojili, ovo ide kviziju, to je njegov novi mikrofon, a sada, jeste spremni, kako dobre čarape imam. Lomao, hot dog. Bravo debeli hot, ok. Evo ga setupa sam dalice moje, malo da vam približim, da vam snimim, dobro, tu će sad biti neke scene. Ovo vam je moj setup, znači prva stvar od setupa, da vam pokažem, je green screen. Znači uzeo sam ga na eBayu, kupit ću onaj roll up, to će mi srediti friend. Znači roll up imam, uskoro. Ovo je ono solidan green screen, dobar je za snimanje i sve, pa možemo krenuti na prvi proizvod, a to je uvičer. Znači uvičer sandalice moje. Stolica, najkvalitetnija, Sport XL. Brutalna, stvarno brutalna. Ima 2 jastuka, 4D, možeš micati, svašta nešto. Znači ono, ako ja mogu sjesti u ovu stolicu, možete i vi. Ok, sad što se tiče glavne stvari, pitate se zašto imam ovoliko screenova, what the fuck. Ok, idem objasniti jednu stvari. Ovaj monitor, glavni, on je sam ide na gaming PC, ovo je gaming PC. Iza možete vidjeti streaming PC. Ok, znači ovaj glavni monitor ide na gaming PC, ovaj monitor desni, lijevi i TV, oni su povezani na streaming PC. Sad se vjerojatno pitate zašto. Pa da debeli štedi na hercaži, bravo, a ima mrcen od PC, ali malo, nacionalce moje. Što se tiče ovoga, 144 Hz monitor od Acera, brutalan, TV od Vivaxa 75 Hz, ovo je AOC-ov 144 i ovo je, ja mislim, od Samsunga G-Sync 240 Odyssey neki model, ne znam ja pojma. Sada što se tiče svega, imam također 3 softboxa, ako niste skužili, to je kao osvjetljenje. Evo upalit ću jedan, ovo je znači jedan softbox. Znači ovo dvoje palim, to je troje, kada idem streamati, tako da evo, kad sam upalio softbox, sad ćete vidjeti kako osvjetljenje izgleda. Olu! Se moram ručno snimati. Tako da evo, ovo je osvjetljenje i finalan setup da kažete. Tako da idemo sad na specifične stvari. Tu gore sam si stavio C920 kameru koja ničem ne služi, čisto da ju imam. Human scale ruka za monitor. Ona košta oko, mislim da oko $500 je ovaj model bio. Nije baš skupo, ono, najbolja ruka na svijetu. Čisto sam htio isprobati kako je to, imate najbolju ruku. Onda tu imam, kao što možete vidjeti, dolje, imam ruku od Uvija. To su mi oni poslali njihovu ruku za monitore, a ta ruka, znači to je zapravo 2 ruke u jednu. Jedan sam stavio portret,
drugi je main i ovo je tu, tako da vidite nema nigdje smetanja dolje. Što se tiče svega, znam da su kanalići ispod muđa bla bla bla, alu, tako da ono, kablove će mi riješiti friend, meni se to ne da. Uglavnom, idemo prijeći na dio šta tu držim gore. Tu držim gore neke svoje stare stvari i neke koje su mi vrijedne, tipa G603 miš, koji sam razbio. Evo sad ćete vidjeti, ovo je bilo u sezoni 6, miš je letio u zid je letio, tako da, ovako izgleda miš. Ne znam da se može staviti, može, čak i radi ljudi. Lijevi desni klik radi, scroll je malo seznu, da. Ovo je bio koje OG sandalica, može se sjetiti ovog miša. Tako da taj miš uvijek čuvat u sebe, sve u svemu. Onda druga slika mi je stvar najdraža ovdje, je fan art od Azursa, ne, od Antonija. 2019. prošle godine kad je bio LAN u Friendly Fire areni, on mi je dao praktički tu sliku i stvarno je lijepo me skinuo kao debeli gala sa Star Wandom. Što se tiče svega, idemo prijeći na, ruka za TV. Ona je bila neki 50 eura, ne znam ja praktički, ali da. Uglavnom, monitor je bio 500-600, ovaj je bio 400, ovaj mislim 350 i ovaj gore je šta? 130-140 eura, tako negdje. Mislim nije sad ništa specijalno skupo ono. Htio sam si quad setup ono, sa standovima, tako da ono, meni clean izgleda baš ono. Ne znam kak se vama čini moj setup, pišite mi dolje u komentare. Onda imate tu moju alo podlogu, koja je rasprodana limited edition, uskoro idu malo nove podloge. Imam UV Last miš, što se tiče gaming PC-a. Sad ću vam malo posnimiti gaming PC. Nadam se da se dobro vidi. Ovo je gaming PC. Ima sve i svašta unutra, 32 GB rama, i9, RTX-ica, ne znam koja, 2080 Ti, tako nešto, ne znam ja stvarno. SSD, fake vodeno, imaju neki šta RGB, ja ne volim RGB, uglavnom tu puni mobi za pušiti, cigarete, one IQOS. A što se tiče svega, ovdje imamo UV Gear Pride Mini, koji je jako prašnjava, koji uvijek. Onda imamo Razer Viper Ultimate, on je više za streaming PC, znači ovaj miš koristim kada bi trebao, znači kao što vidite, kada bi trebao nešto raditi na streamingu, onda to koristim. Lijeva tipkovnica je isto za streaming, a ovo je za gaming. Imam slušalice SteelSeries Artis Pro, one su nekih 350 eura, ništa skupo. Dobiti ovaj box gdje si možete nariktavati razne modove, tipa odete na audio, equalizer, tu si možete nariktavati šta vi god hoćete ili novi custom mod napraviti, tako da ono jebeno star sik. Glorious mouse bungee, uskoro ću dobiti od Uvija. Ovo je aloe vera, znači kao neka pjena za kožu, znači kad radim tetovaže pa je aftercare. Ovo je dok za miš kad ga treba puniti od streaminga. Ovdje drži male stvarčiće tipa olovku USB-ove, cam link koji mi je došao za kameru, znači neću imati web kameru i ostalo. Što se tiče ovoga Logitech Brio kamera, ona je bila nekih 300 eura, 2100 kuna, brutalno 4K, ali streamamo 1080-60, ova ide od 1080-30, C920. Šta zaboravio? Da, ovdje bacam opuške od IQOS-a, ovo je ruka za mikrofon, ne znam, ona je bila nekih 30 eura, ovo je HyperX Quadcast mikrofon, on je dobar, nije loš, još od Raste imam ovaj pop filter, tako da, što se tiče iza, imam, ne znam koji su ovo marka zvučnici, uglavnom imam Geniusove, tako je. Genius zvučnici, oni su bili 100 eura isto, fora je ono, bas je isto fin, sve to fino, to još imamo 2016-2015 brijem. Iza je streaming PC, on je konektan znači na dva monitora i TV, lijevi, desni, gore. Streaming PC ima 16 GB rama, ima Ryzenov, znači procesor stari, ne znam ja, 1066 GB grafičku, ima SSD, 2 TB HDD-a, isto koji gaming, ali on mi je više za streaming. Zašto Ryzen? Pa zato dok rendera vide i sve, samo si prebacim preko mreže na streaming i on mi ga brže izrendera, mislim, izrendera ga brže od Intela, ali Intel isto brzo rendera, ono. Tako da sve u svemu, to je, da kažete, ono, jer sam full šta, prijenosna klima od Vivaxa,
Tu mi je nargila koja je spakirana, tu su isto neki kablovi za softboxove i za punjačeve. Sve u svemu ono, ne znam šta im isto o mom setup turu, ono, mislim je malo, ono, u kaosu što se tiče kablova, ali ja sam si ovak želio i to sam si napravio. Sad kad streamam, tu palim naravno Fortnite, igram se na ovome, pomoću onoga kontroliram cijeli stream, tu si stavim OBS, gore si stavim stream analitiku i na desni monitor si stavim chat i alertove, znači subscribere, bla 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 bla, da debeli ne dulji, to je to. Trenutno sam na 139k, hvala vam puno od srca, subscribe-te se ako još niste, bravo debeli žice. Sad samo da preokrenem kameru, valjda se vidim. A ne znam kako se vama čini ovaj moj setup tour, aj samo da malo sjednem, bravo ne može ni stati 3 minute. Alo! Tako da eto, to je sve u svemu bilo to za moj ultimativni setup tour, mislim da sam sve objasnio kaj sam trebao. Specifikacije od kompa ćete imati dolje od gaminga i od streaminga, napisat ću ih sve u svemu. Monitorove, ako želite da ih napišem, napisat ću ih, ali mi se ne da vaditi. I vjerojatno vas svi zanima ono, zašto ruka za monitor onako za $500? Zato jer Human Scale radi naći ruke za monitor i ja sam rekao ono, želim Human Scale-ovu ruku, znate, tako da jebi ga ono, ispario sam se, ali braćo, najbolja ruka, vjerujte mi braćo, znači ne da je jaka, nego je najjača, samo što košta za to. Tako da praktički, to bi bilo to ono, kao što vidite iza mene je ovaj zid, u koji tu ću komponirati silver play button i onaj potpis od YouTube-a i Pingo koji mi je napravio custom skin, onaj Gala sam dala skin sa burgerom, ono vam je kao što sami vidite TV. Znači kupio sam novi Samsungov Crystal Ultra HD 42-inčni, to će tamo stajati, znači nakon ću imati TV kad mi friendovi dođu pa da pušta muziku i sve. I to je to praktički, ako želite, evo još mini promocija, možete poslati za samo 10 kuna Andrej, dobijete sandalice i custom emoji za komentare. Uglavnom odem na neki svoj video i onda tu mogu napisati custom emoji, bravo debeli naći marketing mal. Vidite, imam tu specijalne emotove, ne morate, ali ako želite imate tu opciju. Hvala svima na supportu, guramo do 150k do kraja godine. Fortnite content, danas će isto biti stream sa Markonixom, radit ćemo solo duo custome, znači 4 customa u nagrade. I to je bilo to, napišite mi obavezno komentare i čitam vaše pitanje i odgovore šta mislite o mom setupu. Ja mislim da sam ga stvarno lijepo složio, sandalice moje, potrudio sam se stvarno na maks jer prije sam imao onak jedan pa dva monitora i to je to onak, 2 monitora je bilo na početku. Sad sam ipak malo više uložio i ulažem u vas isto, znači ono kupit ću vam i sve što želite. Naravno aktivnim fanovima, ne onim fake kaj se subaju prije 3 dana napišu pratim te od 3K. Ja sam na OG i to je samo onak, ok, super, znači blacklist odmah, tako da bit ću uskoro videi s prijateljima, utorak snimamo najluđi video sa Filipom, znate Filipa, on je sa mnom pogađao pjesme, tako da taj video će znači sljedeći tjedan i morate ga pogledati, znači ono, ispunio sam prijatelju njegov najveći san. Vjerujte mi, naći video, tako da eto, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nemojte zaboraviti nabaciti like i subscribe dolje, uključi notifikacije da ne propustiš niti jedan live stream, bravo žicam, nemojte zaboraviti u shop koristiti kod Markonix, stvarno puno znači, evo nisam ga spomenuo u videu 5 puta nego 2-3, možda i više, nemam ja pojma, ali da ne kenjate. Svakih 3 minute spominješ kod Markonix, a zapravo ne svačaju da sam glumio oceanskog youtubera, mimija na aparatima. Alo, ovaj moj setup tour mislim da me koštao sa svime, znači sa svom opremom oko 100.000 kuna, 15.000 eura, neću vas lagati. Ona TV, ona svjetla, znači sve ovo što vidite i još kaj ću uložiti, bit će oko 100.000 kuna sigurno. Sad ću vam pokazati jednu stvar koja vam košta oko 200 eura. Mislim stvarno ono, ozbiljno 200 eura košta, znači to je ova stvar, vidite. Cam Link se zove. To ću spojiti u komp, mini HDMI u kameru i HDMI unutra i onda ću moći streamati preko web kamere, to jest imat ću kvalitetu web kamere, web kamere, DSLR kamere na streamovima. Tako da eto, hvala vam puno što ste gledali ultimativni setup tour, pišite mi dolje u komentare ako imate pitanja i to je to. Mi se vidimo u sljedećem videu. Lamao! Ajde sad plutaj. Use code Markonix. Use code Markonix. Use code Markonix. Use code Markonix.